Sabi ko naman, dinuluan na sa ormatua. Dia mantaraja, minapasay pada nawas sa kami. Raja nami, Raja Ulun. Kita kenal, sehari saya pangumuan. Jadi semua bere-bere, semua dari buru. Pakai maju pakai kenal. Ima tidak tawarasan. Dari nang sa ormatua, itu binaraman. Juru di bagas nama pangnawar juru. Jalan semua itu. Bodoh si ketua di buru kon ang buru orang ketikina doho. Maksudku pertolongan Dari jadi molope iso nalohot tuh kami di bagasan atau perjuangan sisa nasi semakin buru lagi orang kami termasuk kami di bagasan jadi langsung sama di bagasan sekaligus nama buat tuan ulang tuan kota jadi percuma mau dihati tanpa saat kehidupan yang terlibat dinauli jala dengan atau rason inata nau sa medor jadi salut nai asodo nang di panggilan nami sanhan guru nami guru muna pengoran muna anjir ma pinitani ulau tasarion lang tulina lumumima jaka salutna tulang nami dia kanggi nami main nami pinopar ni dainang nasa sarimadur dapat upang akasador maniti alawet kami takas hama karaja nami iloga sedang di roa ina maparason inata nasa maduon apa lagi patak mata nyari di bagasan arina uli jundang dari kano kani raja nami soal patuduhan nasir nami sodo kami serburu muna naik manupa kamu ulah nami menutup raja nami kalau tawa masoba nabu pasal kami lasma rohani raja jadi semua ini mah nak panggilan nami jadi oke amang pada nami nama roh nengkohan nami manoba raja di ulah nami saluhna dan ini benda nak atas kodang sopai semua ini
mawali ate mak suang-suani nang diha mo mang buru nami partikyanon inaroha mo tutumar soba tua doban nami takas doi marhide itaho kamu ay natio nung atur sobu uas nami partikyanon pramu se di masa tamu songon rigi sitiu suara adalah ho palason roha nami saluna orang ni hula-hula na hula-hula muna mau lihat ma amang boru di hamuna siala apa baina munai adong go hatani na tua-tua mandokon bago namar halto ia gata di robian horas mahali saluna orang yang hula-hula muna ba naman jalo marliba gada ma dia amang boru nami sikak mi na mangali jadi begitu partikianon ala dong rohamu nilalaho mano bano bahami partikiano tutu Roma kami tong ngalalaho mana binabe hamu amang boru nami rade mahamu disi ati amang boru nami jadi soalnya mah dia umur musim nami ngalalaho borhat mahami nilalaho mana binabe amang boru nami dari nami partikiano baik kamu mah musim naho baru musim
partikiano natin. Jadi boleh tuh buanin pero pun itu lalu sama pas tidak nyango. Baik panuharan. Baik dalam masih tio hilas baru mematu hasa. Jadi partikian abu senang di bahasa Thai mah manotor dong ada hata dong asahuta mang serikat Tuan Huta. na tua ni huta serikat sarimasa doh serikat saroha. Nang dihapura mo na liha subuto. Alam niyo kamuno tuhami sa luhuga ng asaw muna sa datiki. Iba na mga basi inanta na sa umbagwag. Iba upuaw tan bumwag. Jadi habi di sombro habi sa natuwa ni huta. Paronanya man habi magtulo pagdok. Mauliate matong dituhata mulate nang dihinda sa luhuna. Kang lumomi di yung tuhan ko ugay ang natiyong doon. Alin na rin ganti kita sa luhuna. Jadi habi magpangiluan. Siyan sa luhuna ng asaw muna. Kang lumomi di ang muna kapoparan ni akang niliban di son. Magpangiluan kami itong masay komos sa doon sa utang muna. At magdos niluan mo ang buwa kamang. Magdos niluan mo kay nangate. So ngunino mo no magohat na tuwa-tuwa. Munang di mo to hala ay ko na marutang inyasa doon. Alam mo lo so anong ko masimutihan. Malang nawape ng gado sa luhuna. Iba mo pangiluan namin. Asa damo so na yung natutuwa. Asa balita pagagin natin na mo tabuhan. Ang murag tong gabi mo lo takasag mo naman. Ahabaran itu bunyi inatana sa motor masih bau. Jadi songoni ba di son haro nami tuna sumontia pendaboy tapatu bahami songong gatti ni karang bunga unang manalita hofa o pinda songoni do si bata situasi na bantus do ora manang nawasan wai dangalan ni holi manang alay ditus memang ayo angko si pula ala saya lo masuk na yo is dua na madok asa si didi pena si opa hulung na isduma to sono pena mo ta patu pahami di batua ni ingatara sa umado sa ditambay di matama ni hamuna pinopar na sa luhug na akta pasumasa jadi hani di sot di pasako na luhugan ko na nain mga basi inatara sa umado asa berbulan yang nauli berbulan gabi baik damang magundang mula-mula las baudong damang matungod na sopay. Bunga ni baik damang magundang mula-mula las baudong damang tungod na sopay. Asa liang gabi liang horas di bona liang suhudon di bala partikiaron. Baik damang magundang yati.
songoni mani hamu bonani hasuhu tentang mogi padu ni sulu. Jadi hami on sali so kasatan ko tu hamu adong do kena lau su kasaton naru songo pasirangat tu inata na sa umatuon Aku orang dah ini roh tu au baca pasirangat jo udah hinna jeneng marende au bodoh hutonan dakarongan dah baca sete tangiang nilai langi muna dalam muna nalaho manguruti hami monani hasuhudo
mau diate magudang madipasa roa nami dihamu raja di dong asau nami sayang kia matong tangan nami tu amat tamar tua di bata di pasu Tuhan tamana ni ulah tangan muna di balian sibur magudang maka pinahan dotong na di tanah muna adong ngatan na tua madokon babon namar halto dia datang di robian ora senang yang hai jalo sati manu di nang pasa muna sikap ni marlimpah ganda madiamu raja di nongasa utana di namang hagengan jadi patikan oke tu neng romah kami di lahuman obahamu raja di nongasa utanami menutup raja nami kang marsopa kami sapul sada jari-jari 10 jari-jari pas 10 sada simajujung lasma rohani raja ya teh jadi soalnya madiamu parmusi nami nang romah kami di lahuman oba raja di nongasa utanami baik kamu bisa nabak tu sih. Kalau tumpe semua ini buat kesehatan di dalam kepala seorang direjai. Ada orang katanya itu cuma dokter. Jadi mana di nopak bolang-bolang gue yang gue pengaruhnya. Jadi susah dia boleh nada boleh tempat kesehatan di dalam kepala seorang direjai. Amat tadi pertama nanggohi pasu. Jadi ada pintu. Siapa hudung les di rumah. Mau asibaranya mata di mata tu. Dinalelo mula tu hari ikut saudara nama saudara doh ini ICT itu saya bilang madihamu mau nanya hazutan pasukan jadi dia bukan musik kami kalau orang ujungi ular kami nama kami asal saya tidak selalu sama tu betul bagaimana masa tanya sepadoh matu orang sadi bukan dihita perparanyo putra si Raja Sonang boru bede ibebere saluhuna Raja Sonang boru bere ibebere dohonok dia tidak doin dah tanah jadi mangkus dohonok manusia jadi siat kami tungguan di si Raja Sonang narong di hutaon di pinopor si Raja Sonang narong di Tempaton di Bagasan Tikyon sana na tontong mga rin nasi pasok dito sa loob na Bagasan haroro namin di sosi pinopor si Raja Sonang arong hubog kami o di sosra diga arong dohatan na batu na madok rakat bulong ni bote sosot bulong di palian tung palias do na makolip atar sawani be naboy hupa tumpahan itin na tinopa gulang-gulang pangaraho na usorong pe woy hubog kami pinong para sa Raja Sonang malupa matang to Tuhan tadi mata ditambay ma masuk-masuk kasama tu pangoron na
Guru bere ada untuk hari untuk susah dia Rasulullah Merjano manang nabuhati sudah kasih jelas rohano jadi orang sohatan lagi nama asa sintikin sopa menugres di rumah songori bila boy tanpa lupanani guru bere saya itu kurang nama bina Matutu. asa juga kasar tikor naik manotor kami badam ajo kasih azur na mula si azur mula papa bangga mula pada rumah godang sopa ada mama juga kasar tikor kami naik mangga lihat pak asal biduk menata do lihat ngati gapasu bangga godang lihat tuan tadi mata ado si leo pasu suhuton atare nama tu ayo man mandok tindakin opa ulang-ulang pangarahok na kusoni kay boy kupat-kupahan mga lupi hamuna tuwag tadi batama managay paso-paso na Ano halto, dia kata main ideologia. Orang sami ulai ya sudah mau menjalo. Merlipakan dapat dia musik kami nama karya. Di pasal tadi tu kamu. Pasal tadi kamu. Kalau tu memang raja belum, dia mau pakai keputusan sirasona. Kalau katanya dua mandokon. Dan sakko indah burung nak sejadi dia. Di partikianon. Sakko sudah ada doa humlahonon. Tokan mandok tu. Pabena bolo susah dia. Parjolo maknon raja nami arang doa tu bunami kepada sirasona. Siap burung mandok parjolo sabias kami. Ropar mesin apa tu sih? Sugoi,
untuk Musaidu dengan saudara saya sesangkar lapor itu dulu macam dua siru menakutkan tambahan dari nanti na taula siru hari itu antar dibata dipasi-pasi untuk kita selalu nakal zona mari kata ni deh jadi sama dengan dia memperbersih nabi tahu yang buat dia kemudahan dan masih dia di baru bahasa Dipertikelon manotor madohatama Huria Katolik HKBP GKPI Gereja Tuhan Pentakosta Ebenezer GKPI GPDI Indonesia GPDI Ebenezer Road Gereja Tuhan Bisoma di harapan kami di dalam bahasa Hakon Somon Karangan Bunga Sibasa Tolami Tuhamuna Boga di Asumuton di Perloni Inata Nauksor Betul Asa Dohonan Naima Inak Tuhamu Saluhuna Pilopari Ina Tuetlo Asal Kiat di Dewan Demata Dos Miroha Dohon Kame di Tuhamuna Soalnya Dua balik ke pagare tina batamuan ari mulo dami bolo tingkat asap bersih bangun itu dalam somonido tidak hubung kami ina songo sakti maningin sakti betul si bahasa tolami asa firma poki bau pasalonga hidup atau di pusanuna menuju barang akal itu jalan bahasa tadi bahasa itu beri bironan non asa di penutua saat masuk sahabat demikian ikulah saat kami orang si bahasa jalurna orang jalan kami itu anak kita sahabat kalau anak dia ngaji naik hanya kusur dong asa dulu masa kami kami dulu ima di lawan sahabat kami asa bergama Kota mula-mula dos pelungan turun dan sobat. Mau lihat dia mau bagus ini nggak ada kamu kodam mulai asal yang mengajar mahani los pasahaton ina sakti di nami asal di dua mata dia baik tidak kasih dia mengajar mahani seluruhnya kata dia dia tama nama masuk jalanan manusia kali nama mengajar dok kami musik sakti bagi ini bapak.
tema di kamu Huria HKBP, Huria DKBI, Huria Gereja Tuhan, Huria Pentakosta Ebenezer, Huria Pentakosta Ebenezer, taktiknya tudang di pasar tamu. Akasilas nurohamuna Tuhani bonani hasudon, tumaselas nurohanami di hamu amang prihamuinang, kadang tutu isada tahi, isada pakilan kita akan nama Huria apalah taktiknya takas di diberi kami dengan pasah tamu, songot sakti maribus, sakti marigin nong di pasah tamu Tuhani bonani hasudon apalah taktiknya ada mau hakaninya dua-dua mandokon, bagot nama hantu dia gata dung maroneang. Oras mahami ko na ni hasutan na matyalo, marlikpat ganda Maria Huria akan namang alehon. Pamanong Maria, musaluhut na Huria tetangga. Malutong pa non, brother Emi namang. Nang marsopa, sa pulo jari-jari pa sa pusa si Madijum. Las marohang na tapon harohan namin. Ya, di kaya pa dito ng pamusin namin. Pinagro mahaga, naroon pa Huria tetangga. Dahil kamu mamusin na pa. Asabahan ma duduk dua asap. Bahan mahasatan naik padu manang musik dua ini. Taima manotor madokhata Sima tuani baru Manalu Kaba Marpau. Kamu bona ni asutom magabapa. Ya be. Digokon do jojo muna nung marnatapak kami. Huria ni Dainang nang jumulo sa Ormaduon. Huria Katolik sa si Pamatang Center. Tapkas di bawah kamu Binaw sa Ormadua Dainang nang Tabadawarbor. Bidahami dunia simulai terbortik hatay na magdok ng Sormadua day namon kami be so pakilalan mo nilo pakilalan namin mahiulo pamatang namin pojok ng rohan namin sa das taon ng dohita molotumpe hamunang punasan ugasan alay mo nung marningot kami di burjun day namon ujo di moluna takas do ibodohami day nangon si Sweden si Diapuda do imemehano na kanadinggan ijuar hondo akka pangalaw naso uli diluluan na to tarlumubi ma diluluan kuliah takas do ibodohami ino na dua
dampiga si Lukas tumakbo di Bonan. Dampiga na tua-tua, sahat sahur pinasita ni Rohan. Nang hami pe, siyan huriya na memeton. Martamiyang marpangi dua tua mata na marturi bata. Ang kia masalonin na madua, asa balga beto ni rumah, ubalgang mabeto ni sopo. Nung agabi sa orna tua, day lang nang sa orna tua, ugabi ang mahamu paparang na uposo. Asa rami. Dan lumubi mahamu ruas nami sa tabi ng namamulat tabi ang manotan. Mahami na dopak. Natarod ka siya roha, itikyon adong ipapungo hami sa utik. Idok na tua-tua nak sudah purun nak susakong gabi ka dia. Nak sudah ada do'uhub tumpe pambayron nami na susah dia. Asa dohorong matutusan na madua. Asa titik masih opa golang-golang paraw na. O di susah dia pinapilasa nami o. Di matama naman ko kipas pagkakas. Jadi lorohan nami ijalong isun uhuan. Isun adok kubuat Tuhan. Isun adok kubuat Tuhan. Yok tama mang. Katolik saya toma di lautan kadiamu hai paso dia hoka budu-budu huriat Katolik kami konani asihuton madokot adong hatani na dua-dua madokot agot nama itu dia datang ke parangnya oh sabi konani asihuton nama jalo marlik pak gada madia muhuria nama andehan yang dihamukan mesin nami yang Roma kami tutup madom bahuria Katolik kalau mereka mama musik au partisi. Jadi tetap maludak-udak dohon tani walati Tuhan. Misyala binang rohamu mano-mano pahami huria dan emeto. Laos dibuat kamu minuman nomor serar sikap nimul tiyo. Asal dohon pa dok sama dok kedua-dua Tuhanmu. Asal tempat misal balo ma para saran nilian-lian
Oras mahuya harga katulik naman calo dalam menerima kanda Maria mau sikap Patutu. Radio las pedulong mapasada. Manotor dong, manohata maboru sudeng. Rosi matuani boru, manalu taba marpau. Marsuara mamong bro. Ya, dia mong bro. Oh, habisian guru. Dohon. Buat saksi nami, baru udah nami. Tuk sosa dia bendon, buat kau buka hari. Kelas marwah mula, abu udah nami. Betul dari dokter ini dari dua sudah bulu tapi sudah juga dia. Dan sudah indah uhumai pada naik. Tapi sudah naik dan susah dia. Patutu. Itu kelas marwah mula abang. Jadi abang. Kita kamu apa baru? Di mana dihamu tulang kami Raja Bapak. Jadi abang baru. Tulang kami rodo sesima tuan ibu rumah tau. Rese Tanjung Balai. Suang soni nang siap pertukon nami. Ala di hutan damang amang simarpau potong pertukon nami di Tanjung Balai. Jadi narak masuk do kami sima tuan ibu gelemu. Maka marpau rap do siap pertukuan. Ala tongdo anggota ni pertukon nami do amang simarpau di Tanjung Balai. Pertukuan KTP kasih tanpa batas. Jadi malam di dia kami akan marulaun akan si sono si parto do kami siap pertukuan. So nang kami akan marpau. Jadi di son tulang adong do di patu pahami songon si dua nami dalam nami mangurubi bonani sultan amang simarpau alana gokon do jauh-jauh amang simarpau do narot kami walau tu songon dia pe si dua nami upak nami manggoki na orang gok di lauta di pausar matuan nina tua-tua asa jupang ma songon nina tua-tua si jolo tubuh dan sudah bulung nampe susakot jadi dia dan sudah nampe sobanami naso sadia asa titing may natino bahonong ng palaisna otik susadia tulang napi na tumanami sila simato ni Boru marpaung do siya pertukuan kasih tanpa batas na siya Tanjung Balai amat tadi matama namang ko hidaka pasuna jadi tumpasama tu pariban Sampai maringi satu batu. Jadi sopala hadawang gerak sopala hujion. Kalau tupe susahir na naupa sa tamion. Asa titim may natinopa, walang doyang ko pangarahon na. Jadi susahir non, sakti na upa sa tamin. Siyan sima joni Boru margatabba. Saya itu hatama namanggoy yang Patutu. jadi atau katabahan. Sawati kita Sanggul si matuani beremuna marga purba tuksoni ke diharoro nami raja nami las marwani badan las marwani todimu sisa datangnya yang mahida tu aruban ya mata di mata anggia ma di paso-paso akarami na impur maguna nama sikola tu bistarna akan mengelului karejo da foda na papaga na loba ia tuan tutoruan da foda wal natio ia lao na sida tusampuran anggia ma di pasohoto na kasiroka di badan siroka di todi dia kanong tangta matangna tubuhan anak mana so tubuhan anak tua Boru mana so tua Boru jala tu takas mahu saluhuna songon ledok di situ tua asa timbot yang di rumah tibu ama yang di soho lunga gajang umur ni na tua-tua tahun long na tua uga jangama umur kalau poso atau raja nami si kalau paso-paso lo habis yang kaduna alai si datang yang mahita doro nami matanya nami sama ledok ni si tua-tua asa bintang mana rumiristo pun na sumorok di dolok di purbatua tuntakas mau saluhuna hula-hula nami tubuhan anak deris Boru torong nang sahur matua ada yang orang memahami pasar tu siapa nami satu malu tulaja di udah nami apa lagi tiga dari berjam mah kena menang lalap di atas rahasia kan Bahagia tak
mamang guru mengatur masalah surahan kami seluruh tanyang kami matutu tu amat martua dia bata songan nilok ni opuntas jolo-jolo tubuh tu sangkar main na apoy tu lobang main na sa dua gabi masalu na ka nalulu tangan muna jadi pasu-pasu dia mata masalu na do nakapahapahan muna jadi kompet itu rumah kami nilahu manemi debe mamang guru nami Maaf itu nabi-nabi yang corona ini, kamu mesti mau partisipasi. Jadi songan memang guru. Jadi kita nak nengol natio di parapan ketutung penatapan. Damang ma pada studio, terus pada damang ma kekasaran. Partikiano raga nami Roma hula-hula nami silatian doh tulang ng ihok nami bajutak
Molo kami marga siagiat tulharoroma. Ya betul lah. Na perjolo hula-hula. Na paduaon hula-hula na posok. Ya betul. Na patuluon hula-hula na posok. Manggohi may ino tulak namin marga si Mayuta na hubog kami sa puta namin. Ya betul lah. Abang baru dia pala partikyanon bunga hupasahat tani tuhamuna emen nomor lutu do parbuepir asa agian masoni na tua asa emen istabtua maparliguman di siboro debataro pangalapat tua moras mahamuna saluhun di parorot asa pirma pongki bau-bau na pacalongan firma tondi muna luju-luju nang panawotan amang boru mas dorohanami huidahami doharen taon ni rohamuna jalanungna di pamotohok kamuton kasituan nabor di baik kamudo di motonami na porunami maranoktaran nabilang karnoon nabor ima marhiteo tinau saur kadua di motonami jalan di zona amang boru takasto huidahami na pinatupamo di si majuyong di motonanyo ima di bagasan apang adokno eme na berludu rapdo isina amang boru molo hani madok molo taringon diak pangon oppa na nirona anak boru dohon tahokku di namarlas miroha berhiti persaur kadwau ni ibotonami amang boru hidahami no dison imar raja di duhut dan asal nahita patupa amang boruon adokno akka pengertian niyon jala omba na pataridahon dinaong saur na tua sada na tua siap tonga-tonga ihita molo tapajok-jok adong songonon raja di duhut amang boru hidahami no dison silit juang asa dohorong pasonil na tua asa lomak basilit juang lomak so binahoan Marturia pehamu pamparan inagpuro namin sa itusima dapotan at kapangomoan. Ang puro di sot widahami no sanggar. Asa tu sanggar maapor tulungan masa tua. Asa horas maperdalan-dalan mangomo manang pertiga-tiga. Asa sinur manang pinahak muna gawin ang niulang-muna. Hipas ng dihamuna hajol mau. Ang puro widahami no di sot baringin. Asa ridok na tua-tua martaktam do maringin marurat majabi-jabi horas matot di mulai anak pun nami to di maringin tupahon niya matta martua di bata amang poru di son adong do di sor raja dal duduk iman na ridok na oppopui asa dohorong mason ni dan na tua-tua asa ador haduk ka batugu-tugu di lopu ador hati di tugu-tugu di horbo nang saur na tua mahamu paparan dia napuro nami sa luhun na marhamarang ino na marula-hula boru saha mahabotong saha matuna marnono amang boru di haroro nami naik 4 tahun nami ma ang kanauli at kanaringgan sesuai dohon kecil nami tuhamuna amang boru dohon nami ma asa dipuriang di napuro nami o asa dosma rohamu asa jarohamu pasu-pasu sa namatta mertua di bata asa agian sa surina hamuna dapotan akka pamomuan dohot akka silas diroha di pudian di iboto namyo di pumuan nasaur matua tu hamuna salun na raja ni pamurun nami di son roro kami hula-hula muna raja siagia rap dohot akka umuran nami nanay pasahat kabula solo tuhamuna saluhuna poparani ibu tahun nabiau songoliman nang aka nama kahamaran di doa lain namin nahinan perturbin mula si pasahaton nabi tuhamuna saluhuna raja di pamuron nabi 10 ma bere nami on 10 ma ulos pasahaton nabi tinasida sadama mewakili pahupusan anak saya mewakili pahupusan boru 10 sadama tuninina sadama nang tunonona pasahaton nami mamusay tu ay nami nahinan na marhamarang gisada
sadama tu iboto nami iboto ni lain nami lahinan Sapuluono sadanai pasahaton nami ma tuhamu persinabung ni raja yang memburu nami raja Pakpahan. Songoni mana buru pasahat kami ulos apalagi pason sian hami gula-gula muna raja siagia.